Oh, ini Tesla white body kan. Warna pun stretching. Oh, gila. Mantap lah. So let's see, all open your Tesla app. Open already? All turn off your sentry mode already? Take out the paper. Black and white written there already. Just follow the instruction. Okey, sekarang Carol of the bell. kita merasmikan light show yang pertama. Okey. 7:45. Diorang semua tengah set up malam-malam ni. Jadi memang malam nanti akan meriah dengan lampu-lampu dan lagu Carol of the Bells. Pada saya lagu yang memang trademark untuk Tesla. Kalau anda tengok sini, okey, ni Model 3 kan. Dia dah tulis itu 6 minit 20 saat 6 minit 19 lepas. There's actually a live stream inside the main stage. Showtime. Ada yang dah test, untuk maybe sebab connection. Semua ialah sebab semua pakai telefon. Dance move off. Boleh juga nak set pakai skrin tapi leceh lah kan. Nak keluar apa benda semua. Jadi pakai phone lagi senang, dapat jarak jauh. TV 6969. Tengok situ, ni dia punya TCX showtime 1099. TCX 1099. Alright, inilah dia. Lagi 45 saat untuk kita start Carol of the Bells Tesla Light Show paling besar di Asia. 20 saat lagi. 17, 16, 15. Okey, ada lagi dalam 10 saat lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the light show. Goosebump bai. Sebaik steady.